mga donga sinihon tumacay bagas hutanom holoki holako durapu nasai sadado nahu pagino siako unang bahat citrohanku hahorong iyan sayang iyan songon ang magkaholong ihon tumibig yabe tungat di kape horong bituan urang bemuban ayang orang dewoloan ito horong bituan horong sabolan saya maulangan ito lamang rohani sadado nahu pagino siako unang bahat citrohanku hahorong iyan sayang iyan songon ang magkaholong ihon tumibig yabe tungat di kape horong bituan urang bemuban ayang orang dewoloan ito horong bituan horong sabolan saya maulangan ito lamang rohani tumibig yabe tungat di kape horong bituan urang bemuban ayang orang dewoloan ito horong bituan horong sabolan Daripada Jehovah amalan nila marabang sa libro ng bigyan. Puji-pujian ang sangatang pagmamahal Tuhan di sempurna dan nila buat dari kamu di dalam dunia. Tak kasih dulu pakilala ho kami dengan ibasam. Hudo na mga rayong kay paso di hami. Dala hudo na mga luas patikeno di hami. Na yung lapis talas na rohani Tuhan. Marhiti di sakap ni anak namin, anak ni Kuriam. Lau nagdialo pasok-pasok ako masarkyo. Ali Tuhan di bataman namin po sa lupa namin. Ramutamu pagdalalan ni Greco sa tudyong lau nagdialo pasok-pasok ako masarkyo. Diyan malas na rohani mahikaso di hami. Diyan natatiwag ado di hami Tuhan. Nasa buhay ho pakihami. Songang suhari-huribuak kami ang pasawari-huri ng lusa. Sa luhod na kananyotang ni iboto ko na dito hali pistalon. Tuhong mo sa hatagan sa hora kahit talaga na siya. Liam manihari patikyan na dito hali patikyan sa Neroha. Dalan maalat paso-paso na siya ko'y nagabisihalat sa namin ito kahit ito na ngayon. Paso
pasu-pasu na Tuhan sakat niya ako na yun. Sa gabi sa kalas na roho kay nila sinusosonan ni kanya kalatulas. Nandito Tuhan di ba naman namin sa lupang nananyutan ni Lutapon. Nanay ko ito kapesta mo namin Tuhan ito ka sa sila ito mo kasatan sa ko na mga lit yung rilak ka nila sila. Asa buhay na marlas na roho hami Tuhan. Maulupan sa luna kalim na nilasa. Upakilala ko kami namin Tuhan. Ola kuro na buhay pa may tulog nila ako sa nila. Tungkong niya sila mo kasatan dulu mo sila dengan Tuhan. Tadi maari di bagang sesedarion. Asa buhay hulahog kami kadilas na rohan. Di pagdong sa reveal ni Berenami di bagang sa pagpasan. Marhigan ako Jesus Kristus Tuhan namin. Martanya kami Tuhan pamumulat. Amen. Hot maho diha tuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat maho boru borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru Martanya menikah Ali Tuhan dan mata amanami yang berhijab Hodo na mengatur pada masa ini Tidak hodo dengan nami amat sakap yang merdeka saja
sanyana guru sadarion alami akan itu hatta dilasiroka di nama jalan pasukan sekarang dua ima nanine sian Yohanes diusada ayat 1 lebih janita na 2020 dene isi Ilok isi ay marigiti sesimus ada bilemo akapakiti alaihi Tuhan Yesus Kristus do menjadi asih di roh doh asih Tuhan alaihi Tuhan Yesus Kristus do menjadi asih roh doh asih Tuhan ido sahat lagi asa simpel iktornilok itu harapason kebibinan may layang-layang agorate layang-layang ko tulad nina alay mga harapasige iko na sigbang at layang tulad nina kima kesimbangan ni sonido molo dibuat siya bulu dibuat bulu itu tuh diukur doi di tengah-tengah bentuk diameter nasa rumah jala ditipang doi lungi bentuk kejeng nasa rumah diameter na bahkan ko sarupa doi balance dinna ipe law magpahabak kon ikot takas do musei ay waro marsitepani ima nanidok na tarima tu keseimbangan jala betul-betul do dang adong oforat di siamun dohot di hapirang jala takas ma musei mangihutun anu bui lan diulur lan pargalan gulusta Tentu di hamuna dua di son di siagung dohot naik roham si Marta di son tot seimbang do dan alani dalam arti belgani badanna di tonga-tonga ni songon layang-layangi alai nani dok na disi keseimbangan di bagasan rohamuna hamuna dua jala tentu ikut tetap di bagasan satu kendali diulur napuna layang-layangnya tentu kita sendiri pe yang ingin pahoton perjalanan parsaripioni alanido tulusani di hamuna dua ikut seimbang no tak uduna ya duenno rohanu Ini hidup Tuhan Yesus ganuk na paulah konayunina iya seorang na pangatu posa pangalaku kona na nabuat nasirani atau na pingadong debata dan jadi sirang jauh sama na debata kebawai agung tuban turuan hal yang hamua parima nabi sama Kristus nama kau mungkin nama diri nama kuasa unang
nasida, ikon maroma nasida, sangat baik kamu nasida, sawan berapania, ihamuduan naso rasuda. Demi serah dari kata berkori, Marta Sitauli Silvia bukan kau. Yulu yang kaparkuan atau nabi, sawan pangalui dan Tuhani. Ai prawaidu parutan, sawan Kristus ululuyai, ikon motor, korman, tomang, mardowan alabo ondo hanya omitodi, parani buru-buri. Iman agak julebatan di julu-julu atau semua kalimat parani on tara lebatan semulut kon para serahau do abasaron do hasil pendoa mahamu masih pawilian mahamu do masasian salut iliro muruk rimas panggahion do pangicahini do besetami awai dijadi salut rimas do mahamu aido rau-rau nasibika duhidami nasadebatan nama ngarajani ibadah sarohamuna jala saluh kademuna maritiri hana anak papahenan toktong memari di Tuhan Yesus asa ibadah nama ngarajani rohamuna doh bulan atau mengadili hama kadebatan kari mentulu di parmasari ilmu nama nukut mawai jumoro di horis panuli agung bukan keluar orang doa maka joko jabatan atau saluhut doa di jalur yang kadongan namun bisa dari perhamba Marta Sitauli Silvia bolu bukan doa nari mon gadi mon saribi orang doa maka orang ibadah sian nasar doa mangunahon sian nasar hut marmarani hon parangi ada dia rakto ibadah naulu mengajar itu ada liana tu bersura umuran pahamina jalan asal pada romo mata ekonomi bana paima disiram kematian manusia tu moral saudara Allah saudara saudara halusima naudullah nama rumah doa biarkan maka sekali Silvia berbangau diri misi aku juga turbanon bayan kawana saribi. Naur no maka jom kon jelu batana bo salut do jelu kagaman na pulison na ipanuhambo si agung juga turbanon gabe si nodudmu Allah maka wala si nasaroham do marparangi on parang do manlah makurena kulibanan do marparangi on parangi lagi apa doa Kristus jangan satu pamahi oloko mana dari kolom dibana paima isilah kamatian yang disebut mohon sadar mohon usul nisana sarham anusima naulullah doa kornianakna Tuhan Yesus Kristus doa goar itu diberi matuk jalan paham kepada muna nah pinado debatan dan menjadi amin. Isotaka Tuhan debatama rohina Tuhanmu jala asima rohana di depan Tuhan debatama rohina Tuhanmu yang pasal rumah dalam mina untuk Nabi. Amin. Ini di titik 5 penghubung titik 20 garis miring nomor 1 penghubung 2020 Pamori Agung Bantuan Tubuh tanggal 3 Agustus tahun 2000 Doa Rohana Marta Sitauli Silvia Burban Gaul Tubuh tanggal 6 September tahun 2001 Nomor jalan masuk bertugas masih dari Buria Kristen Batak Protestan Buria Hakepi Dulu Nomor Desa Dulu Nuri dari Sadario Rabu tanggal 1 Januari 2020 Haba itu angkat surat di surat sama semua jadi karena kinyan Inasiat Yohanes ada satu itu
Aina kesian musado, Ibnu anu pakiki, alaihi nurni Yesus Kristus do menjadi asi roha doho asi Tuhan. Atau pakai nama surah Al-Quran, obat berikut. Ujian, Tuhan kamu mau dibaga sa rumah tanggamu, asa mamora pertujuan muna. Baik kamu mahatan itu hatta dari kejahan di rumah tanggamu, asa tetap tu hatta imam masuk hamuna. Kosobanan gabe rumah tangga paburia kamu, di dia be pertanian tujuannya yo, mangasa orang yang mengentot tadi pasatai mau pas marwam menacar. Kapan yang sangat nomor 2 dulu, jadi kalau salah-salah saya duduknya saya serahkan atas. Uriana hinahon bata, nunga majalo pasu papogasan mesiarum letoruan, doho anen rohana si Marta si tahun Silvia berpanggawang, tapanya komanasidan, asa sekotong dilagasan hulu haramion, jala martua dilagasan Tuhani. Pakirimon kohor na tuju, horan na Tuhan kalimutan. Sai mangur si pertanian manusia, dohot naringgas manjana nakam. Sehoma Tuhan nama masing-masing, doa dapat tukuhan bernasida. Ide parsa ibion nasida. Tuhan namanya inasigahi pasang doa kanamino jala pasiko pasiro atau atua palumehon pinopar nama dia bidaho nalisuk mahastan saya belas nebo jalade onai pasang itu di doa pamantang dinatoas di banguri doa asal mertua natoasna paling ihut ngurung nasidan doa hapur sialan doa pakirimon jala homa napasikopon parsalan mamu kasadarion rodi sadilin di dilimna Rahman Mangido Ilania atau Katani Aliyah Mangido Aliyah Sawana Jamu Sesawa Rohani Berkawasan dan Berbicara Firman Tuhan sekalian kamu dan sekali Sesawa Bersama Sopan Bersama Hidosa Hidosa dan Berusaha Umat kami untuk itu bertujuan pada Tuhan sekalian pada Tuhan
Maksudnya hol miro hana sa dibata amatay. Mapagsawan ka di pagbadima na tongtong madumani kamu. Amen. Amin. Salut. Tuhan mengalir kita. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan tak
Mira, les camino, les camino. Tapi masih jiwa kita di hangu alami nan dia kara jadi ula-ula. Na perjolan non manotor na hasudon papanu penunjukan loru bere ime bere. Dusi kapan noni pasak tani manotor dia hanami juga salukan dot aparungu. Ras marpangidua kami non. Ras hamu mengelogior yang kita gisang do buruta buru padadatan las bisiman non buru tubuta siak kamu hanami. Dusi kapan noni Kuliah kami masih tiki manotor sudah dongat tubuh nami narung di setiap burungon menang borsak surmongu narung pasar masuk mana silan non doh strak pasaron menang sebagolon dusikoban noni kuliah kami tiki masih sudah ale-ale doh akapariban di sini non masuk perangkat desa mana pemerintah tempat menuntungan main di bagas tikion nak sikop nak kita saat bagas joronai anjir maju tudak kaki nengro makor pas-pasu mai di tasaduka sa sutong terbun ma diana do paromain obat tusi mari hamana ngani do paromain nami di bagasa tikion di hani di nabatu duho nak kalas ni rohanami tapak kita sub jongjong di tanah nomor tubuh sok semingan boruta tuk so dia perno na we permen nami tu hamana do paromain nami anjir batu dak katikin nengro asirani Tuhan marme anak mengarene wuru mai di hamuna pas-pasu di debata bisa lagi mah yang terpak kami di son di hamina sasudo yang permusim kami anak sejur mula-mula ini sejur mula topa badangan ngajari kami kodang mula-mula pas pada rumah cukup dak sopa wala teman di nama dia matong nang hargabio di hamna sasudo terlalu media anak dok parumai di so badangan masani kodang dia di kas di homa hamina barangnya aku namian non
golang-golang pangarahuna. Untuk sedia na putar pasat tani memenami tu anak konta sari begas tikyon. Amat tadi batama na mangguhi pas sudah silup bodi kami. Iya betul. Tulang kami do na tulang kami. Mole ate ma di tuhat na besai na mangaliat tikina dinganot dihita lumobi ma di na utakas di jalo hamuna pasu-pasu pardongas sari peoni siap. Hata itu hatta nang Cina lomuna di pamasur turop dongamuna may pepeksa duna sa urbato. Iya betul. Emma tu asa hami jon yang golima tu hazim jon si jama polang horas jalagabe mahamu molo tung di warani pasogi horas jalagabe hamu molo tung di tano pangaratoan. Gabe mong kali. Didok na tua-tua, siya jurma mula-mula, siya jurma mula topa. Badamang marihami, godang mula-mula. Las padong utu godak sopa-sopa. Asa, husok pahami amat tanah mertua debata. Husok basok pahami amat taraza na liat na lulu. Badamang. Parhorasa dihami namar hula-hula baru las di somma hami pasahato silas nero hanami alayak karajawe nami molo tuppe hola tangan marsoba la madda putuk kamu las marohani rajai tu hami pamuro sirokoti mahami horas jalagabe.
ina dua-dua asa bakot namar halto mana jaga tadi robean orang sama awak karajani hula-hula nama jalo tutab bana mari hampa moro muakkan apa satu silo koti mahami tulang tahu rutima matu tu inaruamu tu mano pada bahani nakanin asa dua dua pertanyaan sudah zaman gure di pasar tamu sopa muna tu para mamuna ada roh kami selalu hula mana mau lay roh mana pada bahami mardongan sebelas di orang pasar tamu tu kami pasir ngatongi doa kata sinapuran ya kana tulang puna hampir tu putar matanya asa tu akad itu na bro di pasu de batama kana zaman tangga puna asa gabi ngani ula di balian sirupa para mamuna kapota mantong kabar dalan asami siala senyaro anami doronan masuk kana dak kada mertuai di sinati baho binan metu salean langsung nami magkaro magliba gaga dia muna mangales jadi dosorata kamang guru nang lain nami ala nung kasih pulak ka tortorta dosorata di nama jaro godak sa hasatan amung kasih sikop kami ina doktor nami sa suduk guru dari kami sa lumudan asabay bali kami godak si tio pas baru ma tu godak kasar keluarga yang berbahagia mamu keluarga si Pujiyo do si Turuon jala ingot tauma pura manghatan ini batar kaning sebagai ojan di babuk rumah tangga kamu asabuy kamu keluarga si Turuon tujulan naron tangami tanah taribata anggia matong di pas-pasu di bata dilihat kamu tujulan naron dua anak situ baru di pas namu sekasih gajamu ramu satu nasur matua jada tuturra pacaramu doron nai masong hata setuan madok asabitang na meruis obuna sorok dok di korbatua tujulan nyarion tubuh warumma anak rilis bor torok dongat tama satu na sorma tua matu dipatikon huzur ma tutopin di tapian tusiau mangaraka saya tusi mahmu dapotan parsaulian matu tu sa disuruh mah sa matu batian ngau pasal tawe hatangin tongat tali bata anggiat matu zulandor sa maita oras dala gabian amang su nami ala ronggo kami son kuning ni namora dosa mojo pa kami son nalama dalo taporamete yang su amang parmusi ngai sok kami dong iman kami nama dongat tu do boro nami bai majo amang godang mula-mula las padoma tu kada sobai asal sobahami amat tare bata ang dia mari sari dia pas-pasuna nang tutikirang bai mamang Walati babian dia perurasan tumpahan yang matari batas langsung memahami marmeme ima di parmai do di anak tadi bagai sedikon ban mamang godang liati
itawai tio lai panauta. Bai mamang godak si tio las padoma tu godak kasatan. Tidak sadhukna Lama tahun baru. disotakas maruduk totita maruduk nang rohata imadina makana parumai nang tepat di hari sadarion mamuka ribe naiter pas dosokon nanti dokon ni amat tempat kita tung naso dari sirak inang anggo dan sinirak di hamataya siak kami hita namar-hamarak di mana sudah memahami nasa partong-tongan di sound totong godang lupa mang ido siat buat tamar hita tanya ngami anggiak nawado gabi hamu mentuk sokot dia pianon di dalam di odok-odok mami manang las ni rohanami di nama mukari benai baru anakku dok para main lasma itu pun nasuborok tanya ngami nasa partong-tongan di sound situ bon anak riris mahamu situ boru toro dokam bumai tengkeng saha tu dasar patua Ya, tu. tangi batu hatta diodongnya bagi doan nami asa tu mahariara di partuk wanita situ bon anak namar sangap para naiku do anakku dongan namai ruhut saur patua Ya, tu. makulima tagari hawa anak padu-paduna tangyak ngami sapartong jogan sokono tahu nih dilihat Tuhan sama bagi dua namin nasa partongan tor anak ma buah baju Ya, abang namaru nami dihatakan wahu tari paroh kami be anggia matagi Tuhan tadi sahapo di dia kaya anak kota naulo gabion naulo oras bamba abang muda-muda nih ihutom matu kontak dia di las di kontak dia to mah kami bersama tu hama kadahan las di soma ya kota humeme hai so ni ba ihutom mama kita bangun saurpa jada kami baik apa-apa let baru do setuju ya cara na pinasanga rejeni pamoron namin juga gak setikyon jumulo ma hupitahan hilala hami
Godang mula-mula ya di dok nasi tua mula biare mula horas deh. Siatur mula-mula siatur mula-mula pa. Bayan madiha memang godang mula-mula. Pero matu kotak sopa. Lasaro hanami ito lasaro hanami akalay. Sungani mana kabiri nami sa duhon na. Dinabuhi hamuna pajongjokon luluan na bulon diulan las na rohani para sa ni bere nami di baga sa tikyon di pacari dohong kamudo las na rohamuna makalatson di na mamuk akamang buru akalay molo tuksungonope parjongjong nami noay tang na mamuati hami di gajang nami dohong di bulon nami alay-alay ni patikyan ni buponana rubul daw bulunga terong mahula-hula na mangihop madoho akaboruma nung asaha marataran na bilang maglulot toropi dilot tani bagasan ng baso di pasahat hatama akan na binaringgan duhang mula tibulo iya lah mo tidulo di si mahamura potan apa panganalomak iya lao medyo hamo dituruan di sini mahamuna dapat bola subuh asa di paso-paso hatta manguli-gula itu di luar sibur magurang makanan mek penggih soro baju makanan baju itu di luar Peter Roma akasilas ni roha di pulian ni ulot tadi bagai sosial dia molo pesongonon itu lagu itu na bugju di pertentong nami doh di pungata di bagan itu dang na mangurui dia kasangata ate ada di tempat hatta makalas ni roha di kita di luar jadi iman aku tanpa sahat kami dia kahatan nauli hatan naringgan aku mi akan tinagdan ni aka dong aku lahulan akan ingat Tuhan muna buwana ni hasutan nami lalu nga sahat kami partikyanon nang patari hono nami malas naruhan nami laho mga lopi mamoholi dia kaberi nami di bagasan partikyanon boleh sungguh dia pun nak buat apa paham itu las maruh muda itu dah di pas tu hatta magajang mo tangan tu hatta lamang masuk hita di pas mengudul muna molo penak dak sarop bang tuna di bagasan rohan muna buat apa hatta menon alai besan itu hatta tu dari lalu lebih muna tu katikin lalu ima nagari bui sidon nami jadi ala sabber di bagasan patikinan bolo hujalo tortan non lasong hita lao mabayan si para sa rohani yan puntate Tapi kurang kami marmula din nagabi marmula horas bamale magudang mula las padong mumang tugodok sopa di bere nang mula tu akadik kena nang raja nami nanu mali mula ko palos johami raja nami stokku asaro hami mano bono paham ay tu kalau tanah masoba te hami romana ko kamu raja nami sotu mana raja bere telu mu itu di mula sila mo raja nami jangan baru nami nang moro tay mano bono pahula nami badamang jo kodana homat